Lej libes għal Kuwait, sireni ma waqfux, l-Iranjani sparaw drones u missili li ħafna minnhom ġew interċettati, imma dawk li rnexxilhom jgħaddu jew fdalijiet tagħhom laqtu bini tal-gvern u kkawżaw nirien sostanzjali. Intlaqat ukoll terminal ta' żejt fl-Ajruport Internazzjonali tal-Kuwait, l-ispazju tal-ajru issa magħluq. U fl-Iran il-bombardament kien intensiv. L-attakki mill-ajru tal-forzi Izraeljani laqtu depots ta' żejt f'Teheran li kkawżaw nirien, duħħan folt kesa kullimkien. Fuq front ieħor l-ewwel attakk Iżraeljan fiċ-ċentru tal-kapitali Lebaniża Bejrut. F'attakk fuq bini ċentrali kmien il-ħadd filgħodu nqatlu 4 min-nies. L-Armata Iżraeljana qalet li fil-mira kellha kmandanti Iranjani li operaw mill-kapitali Lebaniża u rrappurtat ġlied qawwi f'Beka Veli fil-Libanu bejn forzi Iżraeljani u l-Hezbollah. Bnies pajżana jinqabdu ntortament f'nofs il-konflitt u jħallsu l-prezz bħajjithom. Fl-Istati Uniti waslu twiebet ta' 6 soldati Amerikani li mietu meta drone Iranjan laqad bażi Amerikana fil-Kuwait bħallum ġimgħa. Il-President Amerikan Donald Trump assista l-wasla tagħhom, mistoqsi dwar jekk jibaċ truppi Amerikani fuq l-art fl-Iran u qal li jrid ikun hemm raġuni tajba biex jittieħed il-pass. I don't think it's an appropriate question. I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Fil-frattemp ikomplu t-titjiriet il-barra mir-Reġjun tal-Golf u l-Vant Nofsani ta' ċittadini barranin u l-Ambaxxatur Iranjan għar-Renju Unit intervistat mill-BBC iwissi lir-Renju Unit b'konsegwenzi serji jekk involvi ruħu aktar fil-gwerra fl-Iran. And if they want to use from this military bases, although that we do not want to do that, there is no doubt. Certainly we will defend ourselves accordingly. U jibqa' mhux ċar min qed imexxi l-Iran. L-Assembleja tal-Esperti Iranjani qalu li ntlaħaq bil dwar min se jieħu post il-Mexxej Suprem Ali Khamenei li nqatel is-sibt li għadda, iżda qalu li fadal ostakli x'inelbu biex issir il-ħatra.